I have directed that they move to all the areas where we have traced the patients to have originated from, and to ensure that issues of food handling are responded to, closing any suspected food handling places where licenses have not been issued. Kurumirira uthuthuria wa Kameme TV iguru rigie mukana wa Ministry ya Ugima wa Mwiri iguru rigie biashara cia mikawa iria itari na marua ihingwo, wonjoria uyu no urathie na mbere na woni gwo gukuhanaga mikawa-ini. Amwe ahuri biashara ya wendia wa irio mikawa-ini tiganite mwena wa Nairobi na aria mari na marua ma kuruta wira uyu ni mahimbiirie mukana ucio makiuga ni uguteithiriria kunyihia gutherema kwa murimu wa Kuharwo Gatema. Na kuringana na hiyo sheria ya Wizara ya Afya, sisi tunaunga mkono watu wakuwe compliant na barua zote zinahitajika kwa upande ya food hygiene. Wira-ini wakwa ndina license ya 2019. Nitwete license na nitwenda gutumaintain kinya food hygiene. Na ndagitari ni okaga na akarora mawira maitu na ngiona nduikarite kuringana na wendire ni akuimaga food hygiene. Me protected na nginya mundu akiria kindu kiria arari akorwe na confidence nakio na gikorwo ki hygienically well prepared, nigawagire kuonekana kwina marua na kwina regulations irahota ku protect mwananchi wa kawaida na ku protect biashara icio. So kaundu kau ni no gakauga mukono muno. Na niguo kuhurana na gutherema kwa murimu uyu, Ministry ya Ugima wa Mwiri iri na mubango wa kugiririria gutherema kwa murimu uyu uria uragite andu eri kuma kaunti-ini ya Kajiado na Nairobi na njira ya gutwara dawa na indo cia urigitani, guthomithia muingi uhoro wigie gwithema murimu uyu, undu mwe na dawa cia kurigita mai ma kunyua. Kuringana na ripoti ya Ministry ya Ugima wa Mwiri, mamwe ma maria maracungiriria murimu uyu ni wagi wa mai matheru na kuria irio itari theru. Thutha wa thirikari kuruta mukana wa kuhingwo kwa hoteli iria itari na marua ma kuonjorithia, biashara ino no irathie na mbere ota mutugo guku mucii-ini wa Nairobi. Handu-ini ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kihara.